Dobar dan, dobrodošli u Bosansku kuću, restoran Branke Sovrlić. Dok se Branka slika sa turistima, mi ćemo praviti veselog Bosanca, sir, kajmak, pršuta, gljive, a može i suđuka bosanska umjesto pršute. Jedna teleća šnicla i nju ćemo dobro da rastucamo tako da bude velika kao čaršaf. Kad se šnicla istuca, onda ćemo prijeći na rendanje sira. Evo, to može biti svaki tvrdi sir, kačkavalj ili adamer gauda. Može onda poslije toga gljive. Sada idemo u gljive i kad se gljive narendaju, onda ćemo uzeti kajmak i namazati šniclu. Preko toga stavimo naravno gljive, sir i pršutu, isitnjenu ili suđuku, a onda vrijedne ruke brze to smotaju, brzo smotaju i kad je smotano, onda ćemo to sa čačkalicama prikačiti da se ne bi razmotalo na roštilju. Dakle, čačkalica, nemojte zaboraviti izvaditi čačkalice kasnije i vidite na roštilju će to jako lijepo da izgleda. Kad je gotovo, evo ga, mašala. Sada idemo na roštilj. Na roštilju se već nalaze neki drugi sastojci, to vidite bosansku sablju, biftek sablju, stigo je i bosanac, evo jedan teleći biftek, a bosanca premazujemo puterom sa začinskim biljem, krojter puter. Moramo to paziti da ne zagori, da ga okrećemo na vrijeme, dakle lagano se okreće dok se unutra istopi kajmak, a onda se prelije sa ovim prelivom sa gljivama. Veselog Bosanca smo mi patentirali davne 1991. godine u našem restoranu. Uživajte i prijatno. Kod nas ima i pivo, za razliku od drugih restorana na Baščaršiji.